baba wakho ufana nomuntu obenzile abantu abadala bayabona phela uyabebe ukuthi kahle kahle wenzani uthatha umnotho wethu uyisa lapha futhi uphinde uzokuzwa uletha la kuthini kodwa into eyayenziwe nansi ngokwesintu abanye abantu abangayazi kuba khona ilungelo elisesandleni somalume omalume banalelo lungelo lokuthi wena njengomshana njengoba unamandla uma kufika isikhathi uthatha intombi uyishada omalume babe sebeke manje ngalelo langa lomshado bekuveza ukuthi lo mntwana njengoba nimbona nimazi ewuphunga lenja thwala awungalibiza leli gama madam kuphuka nje mnyama yezwa ewuphunga lenja thwala kahle kahle lo mntwana la ekhaya uzalwa intombi isibongo sakubo kahle kahle undlela okay so njengoba isibonga sakubo siwundlela nje namhlanje ethathe nangu unkosikazi wazomfaka kulamagceke ala ekhaya leyo nto itshengisa ubudoda bokuthi umuntu ofisa ukuvusa ikhaya likayise manje thina njengomalume sithi namhlanje umshana masimvumele masimvumele simkhiphe kulesi sibongo sasekhaya sala ekhaya ayovusa umuzi kabani kababa wakhe ngokwesintu kuyaye kwenziwe njani umalume funeke esewakhulumile lawo magama ahambe nawo afike umalume athi mshana nansi indawo lapho uzokwakha la athatha ipiku umalume ahlabe huyo yohlaba qala ukumisa lo muzi wakuphi wakini uyezwa Mthabela unombuzo yebo ngisacela ilungelo likomalume la ujobelela la jobelela kule nkulumo yesiZulu bafowethu ngoba sisezulwini ethi izono zabazali ziwele enganeni kunjani so bengicabanga ukuthi eBhayibheli siyilungise nasezulwini phela alright khona la ithi kunqoloba lezulu esifuna abaqalo baba sifuna abaqalo baba yesi kunqoloba lezulu hayi so lapho ngiyahoxa so nje iqiniso lisekutheni ngizama ukujobelela enkulumeni kaSimelane la uphungale nje ethi uyakwazi yabo njengamanje kwethu ngiyocela ukuphikisana nenkulumo yakho ngiyayizwa icacile kodwa uyinqamlelile uyikhele phezulu la ijule khona ithi wena uyakwazi ukuthi uyosholezela ubabakho iqala enkulumeni ukuthi uyoqala uhlale phansi nomalume ngoba omalume bayakwazi ukunika imvumo ungakhiphile lutho kodwa abantu abadala basuke befuna something ngoba suke sebekukhulisile wena angibuze wena Mthabela ngoba lapha ngikubambe khona la off guard yabo khona lapho mathi ukhulumisana nomalume yibona yena bakuphile ngoba umne wethu uthe inzuzo isiphiwo iqiniso lisekutheni abantu abadala kuthiwa ithutha ingakho sibakhulumela ingakho kuthiwa uyakhulunyelwa idlozi abantu abadala bazithutha omalume ibona abakukhulumela kubantu abaqoba kushwelezelayo ibona abakucelelayo futhi kubantu abadala ngeke umane uvuyele ekhaya ngakhulumanga umalume emsamo kusho ukuthi bona bayatshelwa amandla babapho malume kodwa kube ukuthi abanamlomo lokuyikhulumela uthi mana ke eMthabela ngiyakuzwa ngaleyo ndlela oyibeka ngayo kodwa nansi lapho efikisa le khona usukhulumileke nomalume ukhuluma nomalume ithini ingxoxo yakho ngicela ke sithi ukuyilandelela lapho kancane inkulumo yami nomalume ake sithi mina ngifisa ukulungisa iphutha likababa bo malume ubaba amandla noma ushone noma amandla kanawo kodwa uyafisa ukuthi enze into right uyafisa ukuthi azogeza ihlazo lakhe ekhaya ngoba ukuthi mina ngizalelwe ekhaya uyihlazo uyafisa ukuzogeza ihlazo lakhe ngiyafisa nami ukuthi ngizazi ukuthi ngubani ngibize isibongo sami ukuze nami ngizala ingane zami ngingazali ehlazweni ingane engizoyizala ngizala esibongweni sami liphutha lapho elikhona Mthabela manje ngicela ukumbuza Mthabela before kancane babu liphutha lapho elikhona yabo abanye abantu bakubuka njengehlazo ukuba izalelwa ekhaya akulona ihlazo lelo kodwa sizothi indlela umveli nqangi
ayibeke ngakhona. Twala. Uyabona ingakho ngeke ngathi mina ngaveza indaba yomuntu ongeke azi kwakwazi ukuthi ubaba wakhe ungubani ngoba intombi yathi yokha amanzi emfuleni bheka kwaseqhamuka isigilamkhuba safike samgila umkhuba lo mntwana wabuya la ekhaya eseyithwele yangizwisisa ngamanye amazwi indlela leyo uNkulunkulu enze ukuthi lolu hlelo malihlale ngakhona. Okay. Angidlulele umntaba singajahani ngenkulumo. Ngize la ekuthenini uma ngithi komalume ngifisa ukuthola isibongo sasekhaya ngisaphinda leyo nto iyinhlamba ngezathu zani. Uyabona immediately ufuna indawo uthi wena ngifuna mina indawo lapho engibelonga khona. Kahle kahle ngamanye amazwi kusho ukuthi bomalume mina la ekhaya awuphelele wena. Bafethu ayesilungu. Bese isala lento yokuthi omalume bakukhulisile. Bakukhusela. Awesenze kanje mthabo. Uyangizwisisa? Manje awukwazi ke ukuthi kusasa ubathele ngehlazo ezifa umsebenzi abawenzile phezulu kwegama lakho awuzwakala. Yazi mthabo mfukubuza ukuthini mina? Ayesilungu. Yebo. Ungibuke. Bengifuna ukukubuza ukuthi ngimbonile umnewethu. Yebo. Ngifuna ukukubuza mina ukuthi uma wena Yebo. U-advisor mina. Yeah. Angimazi ubaba kodwa ngiyafisa umazi umalume mamazi. Yeah. Uyangi-advisor manje ukuthi iya komalume uyokhuluma nomalume ukuthi wena ungalithwala ihlazo kahle. Yabo. Mara ngiqeda umbuzo. Sorry. Bese ke ngiyaya komalume. Yeah. Mangifika komalume okanye before ngiye komalume mina sengiyakubuza ke manje. Uma omalume bethi kimi awu mshana awuneliseki yini okanye khona yini ofisa ukwazi okanye khona okungcono okufunayo yini ngizobe sengithini ngibuza wena am-advise njengokuthi wena ngingayokhulumisana nabo ngiyayithanda leyo ukuthi ngingayokhulumisana nabo ngoba ngisazokubuza omunye umbuzo futhi ongaphezulu Siyavela lela gama elithi ungabosinyela eni. Ngizocela ukuphendula umbuzo wakho oqala bese ngibuyela kwinkulumo yami. Yeah. Inkulumo yakho umbuzo omuhle kodwa ayiqondene nenkulumo yami engikhulume nayo. Ngithe mina ubaba uthi akanawo amandla. Kusho ukuthi mina nobaba siyazana akangiphiki. Mthabela umalume bayazi. Umbonalele. Umalume noma bengawazi amahlebezi. Esilonge engafikanga yena ubaba siqhusakhe. Uma abantu. Asimnike ithuba cha. Phakalela ngiyafisa ukuthi uyizwe ngishoyo bese ngiyabuyela kuleyo show. Yinhle umbuzo wakho muhle. Ngicabanga ukuthi khona umuntu naye ozomlekelela ozobuka le nkulumo mpikiswano. Yeah. Iqiniso kusekutheni uma uya kumalume uyocela oqala umalume bazobe bezazi uba ngoba oqala lo nje bona yeah obvious mabela omalume basuke bekubo bayazazi bona kwangoba wonke umuntu wesilisa mfethu yonke indoda wonke umuntu wesilisa noma umuntu oyindoda ekugcineni kumele azazi ukuthi ubani no matter what yeso kumele azazi so ake sithi ke si happy nomalume si right uma kunokuthi omalume babe ngikhulisela ukuthi bangicontrol noma babe ngikhulisela ukuthi ba benefit kumina hayi babe ngikhulu uma ukuthi babe ngikhulisa nje ukuthi bakhulisa ingane ewumuntu nje babe ngathatha noma ngayiphi ingane ngeke bazonginqabela ukuthi ngizazi ukuthi ubani kodwa uma befuna ukuthi bangikhulise bazi ukuthi nami ngizoba umuntu kusasa ozothi uma eqala usefuna ukuba nomuzi abe nomuzi wakhe futhi yabo mfethu ukuyiqonda nje umuntu wesilisa kubalekile ngale ndlela ukuthi uma ngizoqhubeka sensibongo samalume bazoshona umalume ngelelanga ngizoshiselwa bayembeka manaki uthi umntana ngicela ngene emadevini Mthabela yabo ngiyazi ukuthi ithuba lakho lizofika ukuthi uhlale lehlala yeah kodwa ngicela ukuhlaba ngombuzo yeah isikhathi esiphila kuso omalume bayilalele le nto le nawe umalume kwenye indawo understand wena njengomalume uphila njengomuntu ophethe isikhiye okhiye lisiboshwa afuna uzwa lutho lomse wagwetshwa indaba yakhe siyakhuluma wena unami nje so kodwa kwesinye isandla
indlela lo muntu akumele if yokuthi uyindoda kumele adala isizwe sakhe. you understand wena njengomalume yini enenza nina bomalume niqinisa isandla ekutheni lo muntu egcine ngasithola ngesibongo ngoba bafike omalume abalekelela omshana ukuthi bayasithola isibongo ngoba sonke sidibana nemibuzo ethi kukhona yini esingakungezi khona la ekhaya ngoba usufuna uyisho yazi ukuthi i-answer ithi ngike ngayiveza kodwa sengizoyisho nje iqonde ukuba nomona komalume umuntu uma ekukhulisela ukuthi ufuna ukubenefita kuwena hayi ukuthi ukukhulisela ukuthi ngoba umuntu akadade wakho ufuna ube nekusasa umuntu okufisela ikusasa uzwa ngawo ukuthi ikusasa lakho okay mase akukhulisa yakuguide ukuthi wazi ukubane ubone indlela eright uyakukhusela ukuthi ube nenqumo oyithathayo azokuseka kuzona musu uqala uba nesinqumo sithathayo nawe njengomuntu umuntu okuthandayo nokufisela into enhle uyakuseka kusona as long as umbele lizathu ukuthi lento ngiyifunela ukuthi nakusasa ingapheleli namhlanje la ngomusho na wena angizazi ukuthi ngubani mana ke ngicela ukungena mfowethu ningaze nenze inkulumo mpikiswano la ngifuna ukukhumbuza kancane umfoka Mthabela ukuthi kune point la engike ngaliveza lokuthi kuyilungelo lomalume ukuthi bakukhiphele esibongweni sakini kunalezo zinto ekufuneka ukuthi zenzeke noma zenziwe ukuze wena uyo end up kulesa sibongo sakuphi sakini yabona mfoka Mthabela iyabashaya abantu abaningi indaba yokungakhona ukulinda funda ukuthi ulinde uthi mangabe usulindile wayithoba kulesi sibongo senza okufanele wenze okufanele yabona ukube ngabe enkulumeni yakho mfoka Mthabela uthe ngicabanga ukuthi uma ngabe kuthiwa nanga umfana oyizalelwa ekhaya kubalekile ukuthi athi uma ngabe esefisa ukuthi avuse isibongo sikayise ahambe ayokumalume afika ahlale